Amakuru mashya aturuka muri Repubulika ya Centrafrica aho umuyobozi mushya w'akarere ka gisirikare k'amajyaruguru y'Iburasirazuba muri MINUSCA Brigadier General Hamad Mustafa Ahmed Adel Mansour yashimye cyane imyitwarire ubunyamwuga ndetse n'ubwitange bw'ingabo z'u Rwanda ziri muri ubu butumwa bwo kubungabunga amahoro bw'umuryango w'abibumbye. N'uruzinduko rwabereye mu mujyi wa Buria ari umwe mu duce tw'ingenzi twinjiramo rwamo n'ibibazo by'umutekano muri Centrafrica. Abasirikare b'u Rwanda bamaze imyaka myinshi bagaragaza uruhare rukomeye mu gucunga umutekano no kurinda abaturage. Muri iyi nkuru turarebera hamwe icyo uruzinduko rusobanuye, uruhare rw'ingabo z'u Rwanda muri MINUSCA ndetse n'impamvu zikomeje gushimwa ku rwego mpuzamahanga. Ndibenga Hoziyana, iyi ni The Quick Times News. Aragusaba gukanda subscribe ubundi tugakomeza kubana muri gahunda zitandukanye za The Quick Times News. Nkwaye ikaze. Kuwa mbere tariki ya mbere Kamena 2026 Brigadier General Hamad Mustafa Ahmed Adel Mansour yasuye icyicaro cy'ingabo z'u Rwanda zikorera mu mujyi wa Buria. Uyu muyobozi mushya aherutse guhabwa inshingano zo kuyobora akarere ka gisirikare k'amajyaruguru y'Iburasirazuba muri MINUSCA, kamwe mu turere dukunze guhura n'ibibazo by'umutekano bitewe n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Centrafrica. Mu ruzinduko rwe yakiriwe n'abayobozi b'ingabo z'u Rwanda bamugezaho raporo y'imikorere yabo, uko ibikorwa byo kurinda abaturage bikorwa ndetse n'uko umutekano uhagaze muri ako karere. Yanasobanuriwe ibikorwa bitandukanye birimo kurinda abaturage b'abasivile, gucunga no kugenzura ibice byugarijwe n'umutekano muke, gufasha ibikorwa by'ubutabazi, kurinda ibikorwa remezo by'ingenzi, gufatanya n'inzego n'izindi ngabo za MINUSCA mu kugarura ituze. Icyo yavuze ku ngabo z'u Rwanda ubundi ni ikihe? Nyuma yo kuganira n'abayobozi ndetse n'abasirikare b'u Rwanda, Brigadier General Mansour yashimiye uburyo bakomeje kuzuza neza inshingano zabo. Yavuze ko atari ubwa mbere yakoranye n'ingabo z'u Rwanda mu butumwa bwa Loni. Yagaragaje ko azi neza ubunyamwuga bwazo ndetse n'uburyo zikora ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu buryo bwubahiriza amategeko mpuzamahanga. Yashimangiye ko mu bihe bitandukanye yakoranye n'ingabo z'u Rwanda, yiboneye ubushobozi bwazo bwo gukora mu bihe bikomeye ndetse no gukorana neza n'abaturage. Uyu muyobozi yavuze ko izina ryiza ry'ingabo z'u Rwanda rikomeje kubaka icyizere mu baturage ndetse no mu buyobozi bwa Loni. Yongeyeho ko ibikorwa byazo bifasha cyane mu kubaka amahoro arambye muri Centrafrica. Ibyo nibyo yavuze ku ngabo z'u Rwanda. Brigadier General Mansour avuga uburyo nyine ingabo z'u Rwanda zikomeje kuzuza inshingano zazo, anatangaza ko atari ubwa mbere akoranye n'ingabo z'u Rwanda mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye. Avuga ko ubunyamwuga bwazo ndetse n'uburyo zikora mu kubungabunga ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu buryo bwubahiriza amategeko mpuzamahanga. Avuga ko mu bihe bitandukanye yakoranye n'izi ngabo, yabonye ubushobozi bwazo gukora mu bihe bikomeye ndetse no gukorana neza abaturage. Avuga ko izina ry'ingabo z'u Rwanda rikomeje kubaka icyizere mu baturage ndetse no mu buyobozi bwa Loni. Umwihariko w'ingabo z'u Rwanda mu butumwa bwa Loni ushobora kwibaza ngo ni uwuhe mwihariko? Mu myaka myinshi ishize u Rwanda rwabaye kimwe mu bihugu bitanga umubare munini w'abasirikare n'abapolisi mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye Loni kubungabunga amahoro. Ingabo z'u Rwanda zagiye zoherezwa mu bihugu byinshi birimo Centrafrica, Sudani y'Epfo, Darfur, Haiti, Mozambique, aho ni mu rwego rwo kurwanya iterabwoba. Muri ibyo bikorwa byose, ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda byakunze gushimwa kubera discipline, kubaha abaturage, kurinda ubuzima bw'abasivile, kurwanya ihohoterwa ndetse no kunoza umutekano. Ni ibintu byatumye ibihugu bikomeye igihugu gikomeza kugirirwa icyizere n'umuryango w'abibumbye. Umwihariko wa Buria ni umwe mu mijyi ikomeye cyane muri Centrafrica. Uyu mujyi uherereye mu gice cy'Iburasirazuba bw'iki gihugu,
mu myaka yashize waranzwe n'ibibazo bikomeye by'umutekano byatewe n'imitwe yitwaje intwaro yahanganiraga kugenzura ibice bikungahaye ku mabuye y'agaciro. Ibi byatumye abaturage benshi bahunga ndetse ibikorwa by'ubukungu birahagarara. MINUSCA n'ingabo zirimo z'u Rwanda byagize uruhare rukomeye mu kugarura umutekano muri aka gace ka Buria. Uyu munsi ibikorwa byinshi by'ubucuruzi n'imibereho y'abaturage byongeye gusubukurwa kubera umutekano, urugendo ugenda urushaho gutera imbere. Impamvu ingabo z'u Rwanda zikomeza noneho gushimwa, ubundi ushobora kwibaza ngo nize. Abasesenguzi bavuga ko hari ibintu byinshi bituma ingabo z'u Rwanda zikomeza gushimwa. Icya mbere ni amahugurwa ahoraho zihabwa mbere yo kujya mu butumwa. Icya kabiri ni uburyo zubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa byo kubungabunga amahoro. Icya gatatu ni imikoranire myiza n'abaturage bo mu duce zikoramo. Icya kane ni ubushobozi bwo gukora ibikorwa by'ubutabazi no gufasha abaturage mu bihe by'ibibazo. Ibi byose byatumye mu bihe bitandukanye abayobozi ba Loni, ibihugu by'inshuti ndetse n'abaturage bo mu bihugu byakiriye ubu butumwa bagaragaza ko bishimira ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda bakomeje gukora hariya mu bihugu bitandukanye. Gushima ingabo z'u Rwanda ntabwo bifitiye akamaro abasirikare gusa, ni ikintu gifitiye akamaro igihugu muri rusange. Bituma u Rwanda rukomeza kugira ijambo rikomeye mu butumwa, mu bikorwa byo kubungabunga amahoro ku rwego mpuzamahanga. Bituma kandi igihugu gikomeza kugirirwa icyizere mu ruhando rw'amahanga. Abasesenguzi bo bavuga ko ibi bishobora gutuma u Rwanda rukomeza guhabwa inshingano zikomeye mu butumwa bwa Loni mu myaka iri imbere. Ubwo nuko nguko bimeze. Mwabyumvishe byinshi ku ngabo z'u Rwanda zirara muri Centrafrica, uburyo bashimiwe na Brigadier General Hamad Mustafa Ahmed Ader Mansour, washimye imyitwarire, ubunyamwuga ndetse n'ubwitange bw'ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bw'umuryango w'abibumbye. Nyuma y'uko iziri muri Mozambique mu minsi yashize zashimiwe cyane uruhare rwazo mu kugarura umutekano ari muri Cabo Delgado ndetse n'ibikorwa bagiye bakora. Rero nizo muri South Africa zashimiwe na MINUSCA mbibutsa ko n'ubutumwa n'ubundi bw'umuryango w'abibumbye muri kariya gace. Rero tugana ku musozo w'inkuru yacu y'ubutumwa, turaganira mu gusoza uruzinduko rwa Brigadier General Hamad Mustafa Ahmed Ader Mansour ku cyicaro cy'ingabo z'u Rwanda muri Buria. Bwongeye kugaragaza icyizere n'ishimwe izi ngabo zikomeje kugirwa mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Imyitwarire myiza, ubunyamwuga ndetse n'ubwitange by'ingabo z'u Rwanda bikomeje kuba urugero rwiza ku rwego mpuzamahanga. Mu gihe South Africa igikomeje urugendo rwo gushaka amahoro arambye, uruhare rw'ingabo z'u Rwanda rukomeje kugaragara nk'inkingi ya mwamba mu kurinda abaturage no gufasha igihugu gusubira mu nzira y'ituze ndetse n'iterambere. Ubwo nuko nguko bimeze. Ndi Benga Oziana, iyi ni The Quick Times News. Kanda subscribe, reba aho hasi hari subscribe, urebe nimba utarayikanda ukandeho, ubundi tujye dukomeza kubana muri gahunda zitandukanye za The Quick Times News, kandi ukomeze no gusharinga ibiganiro byacu. Nakubwira ngo amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane nawe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zikunogere, kandi nkubwira ko ushobora no kuduha igitekerezo. Ushobora kunyura aho muri comment ukandika igitekerezo cyawe, kuko igitekerezo cyawe ni ingenzi, cyangwa se ujye naho hasi ahari nomero ushobora kutuvugishaho naho ube watuvugisha. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bibane nawe.